Unang ilam kalyang persya kayang Dorba Tauan Kakasi Hills Autonomous District Council ubat Tita Starwal Khan haka arpu pratre ujilio arja arpulai ula ajing mod yak Executive Committee ban airang persya yak hukum badangsyan na ka Meghalaya High Court kata ban ailat yak District Court ka sarkar jala ban bishar yak mukodma hapdeng ki para riulum. Habe mentah kejingatai kelum yak mangtingka hakasngi bakut ka Dorbar liur ka council ubat Tita Starwal Khan ulaang. Baka hukum na ka High Court kadai ka jingthot ya ka council namar barabor ya ki mukaddama hapdang ki riulum labisha da ki District Council Court. Ulapan kan mau baka sarkar kalkular bakan amdan kanu-kanu ka jingta ha upot usam ka District Council Court ha kapor bala penmi ya ka notification ban penyatrai kam ya ka Code of Criminal Procedure khat khandai spa nyopulai CRPC bat ka Code of Civil Procedure khat khandai spa not prasha barok ki court ha ka jalla. Dari ngas nakalian keconga ngas don kajing sanut tangi kini koi benta bagata kade kajing ade bagatuka di notification kiba mi naka law department senam kebaladep ya ka cipetrekam ya ka CRPC ber CPC apo state ade berikut di namar balai ngasukwa ban kenmau ka yeng badang sian ka kadon ka kies apo ka High Court kabadai ka kies jong commercial sing wanri wa ITS persya ya state government wa challenge ya ka jurisdiction lani ya ka power jo kini district ka court jo ka sarkar te ka ka ba ka High Court ka I order ka High Court ka I order kalong ba ha ka order jo ka court kalong ba di district court lani kita ki court jong ka sarkar mo ki kasari jo ka sarkar kilala ban trial ya ki kies ki badai apa dan ki tribal ba ki tribal di kata kadai ka karai lani ka order ka ba ka High Court badan muram kala ai balai ka High Court ka ai ka order kalong halor kini ki notification halor artali ki notification ki bapani na law department na state government hoy ha to kapor ka jinga kren ka jungi kalong ba kini ki District Council Court jungi kin continue kin beteng ya ka jing rekam klem ka sarkar kanum ketai yang ikut itu in ray practically pat menta lemba kani ka High Court order kala kata direct na ta kadau ngalaong ipi mene ba ki case bobon menta ibadai ha pedang tribal kila sedang ba trial ba haki district court to bamut ki court to sarkar tena ta kadau nakal yang kecengang aku aban tentu isi oh ba lakumno ban seek ya ka legal advice jongki legal advice yang jungi balada kumno ngihap na council ban challenge ya kani ko order ban challenge ya kani ko order naman nakal yang state government kala ensure yi bakan kta den rai kum bagalong menta practically pat di district court to sarkar menta kila trial ya kini case pedang di tribal kum bagalong mensua ya case ki badai apa dan tribal dengan di district council court dia tak ada Mr. Deputy Chairman ngasuh kiai kali betah dan kalian datang tempat yang isi mungkin sobat kiai. Haba jubab ubak penyat sings im Chief Executive Member ulaong baka Executive Committee kan ya cekmat banyak kran bat sarkar jela halor kani bat ka Executive Committee kan ya kran bat kiriu tibet an laki la ne em ban kerpat persya ya ketika hukum. Sangi ngiru ni sokia pai kenika bentang kablawan ra di LO na kalian etai penpenso hangi habide bak kajing syak penduk board kayu bisyar jong discouncil kajing syak keni no ya ka board ka ikhtiar de kendiat shua ban kran i deputy CM bade jong kalor dan penso ya ka nongrim jong ka isi ka bamta ban ya trelang bat LO bat kalian etai hakabide bak keni ka bentang de nilai so bakiladan ki notification nada sarkar jela ban bah ikut kontrakam habis di district court buat ki waypat ki court haki subdivision dan nakalian jungi niyo ekabor jongka judiciary niyo ekabor jongka sensyar khadal apo council lingba ka 6 schedule apo ka paragraph 4 but ya kani la aibor nganam pulian maka jurong de ba halor kani ru nganam dai benkelat ba ngidon ya kanongem baskem bangiyo eka bosan syar atau board bisyar ang nipo council de ya ke details senga IT deputy CM bari in charge of law
ba enjo ban pensmo ni ba nakal yang juni ka isi ba mentaru ngin budin pada kumno ya kabor ka ikhtiar ka bala ai hangi limba sik schedule haka paragraph 4 kanam de bandu nani play Mr. Deputy Chairman sir. Nilong konsen ya kai para pensmo daw ngiram jong ka yang betul bawang bagapur mentah kalau trial ni kes tadi para tribal high court bagi kriminal ya kan dia kata ini hapan simkia ke council tingkat seperti di court juga yang studi di Jemansal nomor ba kontradik ya ke pengajaran ada conference kepala court dan state government ada ba ngabo we jingkali ngawara isu ya kan dia verification. Suppose now para tribal kia tungku mano bandil but there is no conference gitu. No, this is also different. Kamu kalau persa ya ke kebanyakan nak berdiri. Mungkin khot jong kaya. Nyamdai ba ni klam defend iklam yada ya ka interest jong ka bisha jong ka discouncil betul ya persang pada excited bala pagana ka mau bahang tu abang ko jingli ya download ki law secretary ki advocate jong ka government kabang bo ko jingli gelong ba lada among tribal ya tungku mano bantil hadi ba kunat fight jong kendil mapi ka discouncil. Kira ka high court mentah, katrali kita kumpini ki cases, or inhaban discuss legally kita, kapan sim ko opinion di propun, ada lagi giban appeal haganugan kombu, ba mak bandu awi, ya ka bor jongga put kecung. Yang terakhir kumbalong siam, ya kadang ingin simtia. Dia jumulang bagi khotong kalian yatai yang sebesar officer juga expert hangi nang ba nom dua wi sebetulnya semua dalam buka corporation kepada kalian yang saya ibu kali di judiciary apa yang bahang ya kiri taiba nang bagi suatu ila konsep jong bisa nama lagi du no ya ka bisa ila du ya bisa maka sensar tayak lang ba bisa. Balai kini reflect na duka instrument of accession annex agreement namar ba niyay kang rengkat kumbolong mo sijur bisa ba siya ya kan ini hapan kan siya berita ng state government nakikut wat akasokat India pag bisa ka di banyak lang ba siya ka teraw sa urong ikani insipya hapan niya tho sa komando punya song meeting dia nagsisin pada ipango ya proceeding jadi minutes pada lali pada minutes do ka conference ka bialong lang nang ba kan nam du awe ka right ni nama gini gidi legal matas ngat hai ka ba niya trend ben aksaw kontro matenten ka bangimi kan sebar sesulok jadi ginong sayan ya gini yung match do ba tawan kan nam advice kan nam appropriate kan ni gidon kasaw kontro ikoy ba desire tayo kami ringkap bagi sortar, ringkap bagi dikot dengan yang nanti nang imported yang tak bisa aku sambil kita belum tinggal di Indonesia.